Asante sana Etaya television ya chira suru ngomoro wagusi wakoletera magana maya ebipindi au guchagira chinsa kino litikolia Jumatano gokonyera mu rubiri umanyekire buna isabari yane ine litikolia Jumatano anabigo litukiryo nigo rabe gokonyera guchakira litikolia Jumatatu kweka litikolia Jumatatu bateke mu rubiri kunga breakfast show guchakira chinsa 12 cha mambia Nagwika chinsa isatu cha mambia yoko nyoro morobio kutoka nje chinsa nabiko chinsa ikoni nabiko koreterwa noyo mito kuruka Brighton Makuri ibe Etaya television Etaya TV tubate biro biro igo tubate abaliki baito abantu kusomera magana maya tubate sana jarangi ontita uyo kotoretera morobio obo chenu kera lituko ya Jumanne gitakira chinsa isa enseyemo nebusu abayigo asomero byomanyekire na breakfast show musubati nawalisana ontita chinsa wika chinsa isatu abayigo nabagakoretera amangana buya amangana bijja babiri bagwateka kera lituko ya Jumamosi wika chinsa ibere na wika chinsa ime antubata balagi baito babere baguchinguma abara bagusomera amangana maya tubate Eric Bosire na ekere kelinga tubata bari babere bakugenda bakiri duman tubate Eric Bosire abura tubate tukuri Eric Bosire yore bejo toka nje bana toka nje akorwase chiwodi cheito chonsi Etaya television hata kusimama wendi hapo niko hapo nini katikati niko hapo vizuri neki kwa katikati unanipeleka wapi kwa Yes, ebitindi kegima imejumoro imeyeti manekere una Etaya television ibipindi okola magana maya bigo konyora ebipindi by'oremi ibipindi by'obucheno ebipindi by'abana bake ebipindi by'abasaye imejobo imeyeti manekere una Etaya television haya hapo anakaa hapo anakaa hapo kwa hivi
Alfred unanipigia simu akiwa na niko live na network kingi wana computer resi. Why? Etaya television utakira atisa yani sanane weka chensa sanane weka chensa ikomi apira ituko ya Jumatatu weka Ijumaa sigo umwantu ameri ndo kumanyina Etaya television TV achire ya ebwate tense kigima soro gorogoro wosi akaunti ya Kisii akaunti ya Namira akaunti ya Bomet akaunti ya Kericho akaunti ya Homa Bay akaunti chosi Etaya television kwa sababu kumenya ababara bya batubata balike maana majya abana abubara ba koretera ubadiri ba gwateka ana kwa kotelina ayana abiri bitakira chinsa ibiri ne chinsa inye akira ni tuko ya Jumatatu weka Jumatatu ini mesinga ene sabatu igoko nyora chinsa ibiri ne chinsa inye Jumatatu igoko nyora amana jo ongaga oyoro moliki ukiko kusomera magana yina nga kunyaleta kunale iyoranga nabo igo nabaka koletera joko ngaga nabaka koletera magana yama ya kera lituko ya Jumatatu chinsa ibiri na chinsa inye igo igireta la television ya kireta ndigono twikire bona amandege bawo tubanga amandege ramire getende bono Etaya television nigo ya chira ubati na mwenye ekimbia chile nduma ya chile kwa mudusu ateguma asi umuchi okisi umuchi Nyamira nechi county Chonsi aiga aforo mwaito rwa rusi watu wa mwigireri wate kama tegaraga yene station manyere bona rekordunga lero Etaya television. Asante sana bantu wa Etaya television ya chile wate kama mwigireri ya kigima jora magana ito majabu na rote na kisa mbere na bigo kisa inye kisa isano na ibiri chamo na sosi kisa asengera yo wege akisa igera asengera yo wikirano akisa ikomi asengera yo asobwenga na kisa inye asengera yo wikirano ayo mwanjwa nderinga Etaya television tubate bero ao tubate pide ya bana ile Etaya television tubate pide ya basa ile Etaya television tubate ebipinde gbo chenu ile Etaya television tubate ande bwate no musiki ubindiri ko runga bongo ode bwate chirenge ne mitobine yoko nyora eye mase yemo ile Etaya television sasa tubame tobia bolo sana ile Etaya television oja robo ile tenga na bora bora Etaya television ngeye kutoka Etaya television tuko nyaka na kende igoko enda TV yao igere free to air Etaya TV Etaya ya chile bone bitukumuleka ase orogongo rwito rwagusi amangana ito manya igoko nyanyora utakara chichegere ni chisa iye kiroko igane nyumba ndipo sana bantu bana ito na boda sisi ni jina cha capital iye Etaya television TV ya chile nya ibwate tezi kana kuboni na indi ya nitugeri ndero gokutakara bitukumuleka chichegere ino unanyolore asejera
yobo ikera ngo takara Kisii ibire n'abaritu baito abaseke baito abagutumira magana ya Eric Bosire abona Sara utita saigo abatumani tubakatoba twani tubabona boda abawutorere baito asante sana yego kunga Etaya television bono ya akire kabia soro ngoro wabo siko connected na bile Beyonce evene chirege bebongo da wateta matera na kura sedini dibene dini yao tuko ya Jumapili le Sabato wako nyoreni Beyonce kigima Etaya television. Asante sana TV ya Gatembe television. Asante sana kutinga timu ya ikira mboka kabisa bana boda boda. Tunashukuru asenge njoo tabanga abona iga nekenenga Etaya television ya ikira soro gongo rwagusi nyoranga amangana majia igoko nyoro gotakira Kisii ibere asenjera yobo ikiranu nyora baliki baita amangana majia kurwa se county ya Mira kurwa se tibunge chose ya se county ya Mira ebunge ya West Mogirango bunge ya North Mogirango bunge ya Kitutu Masaba ebunge ya West Mogirango na bunge ya North Mogirango kisema chose ya se county ya Kisii. Rambuatan kita ya DJ. Ukae mbele. Kapito twaikira sema limiti ya saba na baito bako ni chingini hapa na baito bako ni matoke bako ni chinyanya eto bako twataka kwa manyinga Etaya television ya chire TV ya chire nguma kebisa ya vikire merobere ya bene kweni kinga akiromo tiga kutukonyora magana majia kurwase chi wodi chosi kurwase chibunge chosi kianda ase county ya Kisii chibunge chosi nye ase county ya Mira ukoleta hagia bila kwati kachisa kwa senyora nga amana maria goko na nyora kutakira chisa ibere na boyo chisa ine bila kwati kwa senyora goto mocha ila se TV yao kanalo sako linga Etaya television na yere bolinga Etaya TV ya kile nene ya asante sana Etaya television asante sana watu mami tunaboda boda Bako tabenere ni yeko kunga Etaya television ase Facebook yana bako nda ulike Etaya TV ulikere nero ulimne kogenda moja kwa moja sasa tumo cha Etaya television Etaya TV tuachira soro ngoro wangu si tuachire tukolera abantu bami tukomanye ngoro yobo leni tukomanye ngoro yobo toreni tukomanye nga amachiko na ragaya asante sana
Trending ke maging medyo ko lang ito ba tayo din ko si mo chalo. Eh. Kaya mga naman yung nabi ka wala ko sa inyo. Etaya television. Bago cakap ngambanya ko red TV aci do bunyi iga. Etaya television. Etaya television ne TV akire gumasoro gomorwarusi aseka mira Asante sana basa, special request. Abulo toko tabanga you repeat my command. Etaya television wapi? Allora se Facebook una volta che corre live. Aseta television ko kwenye ramana maya kutakira chinsa ile chama goroba na chinsa inye kuna bilika mwate kasi county cheto chosi aseti county ime na isiko ye county to ya Kisii na Nyamira kama ni kubai tuba bangana tuba tumusubate kwa saro cheto tubate asinia kubosiri tubate Joseph Mose akara na kwenye ramana maya mwate ka ime ya Etaya television kutoka unarabu iko mana na kwenye disco ya Juma Tatu Etaya television. Yoranga alichukua yale kutoka ya masemo live kwa yorama na maji kutakara Kisii vile amona elfu amona mosibado kurunga Sara Utita. Etaya television. Chipota cheto kwenye Ramburase kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira, kaunti ya Nyamira kwenye Ongero pita kwa se bunge ya West Mogirango ne bunge ya Kitutu Masava. Kwa Felix kwa se bunge ya Borabu ne bunge ya North Mogirango. Yes, Kurwase County na nila kupata basagi baita maya. Thank you very much. Ito kwa kanga Etaya television na masagi Kurwase County ya Kisii. Ito mula na muna. Ito maube Kurwase. Wana kama na maya. Ati bunge ya Kitutu cha Cheno.
Cheza kidogo sukango. Asante sana DJ. Yes. Ebi tubule dia bitinde kabisa ngoko mnyarase television imanyike mune Etaya television. Ande Etaya. Nyanaki. Aya. Ebi achire nguma Etaya television. Injilino kubinyala kutakira chisa ikomine nomweka chisa ikomine vile chama gora bakera lituko ya Jumatatu kweka lituko ya Alhamisi. Yes, ni timu ambayo tutangane ya abana boda. Asante sana. Haya, twende. TVMbo kabisa, TVMbo kegima Etaya television, Etaya television. Altari kwa kana kende yuranga butambe amangana mayali tukoli alero. Agenda iga ayasache TV yao, genda aliga amananga yorango kora na abirika wate kana bali kibaita amangana maya. Abauro chukuru mayaga iga. Asante sana senior job. Asante sana uyakorunga. Asante sana uyakorunga Brighton Magori. Asante sana. Abuna bali kibaita maya kuno mangana abuna bali kibaita kubaita mangana maya ase TV ito Etaya ito kwate job ngaga. Eto katora Brighton Magori. Tukatora saro tita ime yomoro ime ya mangana ito maya kuno ase semo chose ni kulia lero. Amigo kurma ya gani to kwate akorunga Ensara Moses. To kwate Eric Bosire. Asante sana tubatara tubejo bakorunga tubate baigo amangana yichigo sori tubate mo kugwa na gete iga ori asenga ria marenge ria bakorunga kepa abantu baitu madaraja mbili. Asante sana iga tu kumanyanga Etaya television station ya Chire ngoba abono ya Chire litukoli ya lero etwaranga tora manyanga na ragia ya kutakira chisa ibe acha litukoli ya lero etukwata mangana manyanga kutakira chisa ibe na chisa inye na vile kwa katika kurwa se chinsemo au kurwa se county ya Kisii ni county ya Nyamira ona bego koleto ramona Eric Bosira mona Saro Tita ikiro kuligiria bamurabu bangare tukoroburabu abumbari bao tukoretera moja kwa moja kwa raligiria mutangazaji naye mwetenga kinero twagumire ngaki ngano choro robo ngina kala ligiria balikia bukoruma ya ligiria gari yaye mongeno lyo ayo mongena ligiria kala ligiria balikia gari yaye kuruma yaga ayo na korojo bondo naro na gosmai ya kurunga Brighton Makori ko kama ndore serious yake ako kudodo ngaga Unabali kwa amangana abagu tukokoleta amangana maya barani naito. Asante sana bantu wetu bakolia magomba kurwa ito tuko pamanyinga Etaya television station ya Chire buya soro ngorwa gosi. Mabona ibintu buri ya bantu bakolia magomba daraja mbili abo chole libaito nyanga. TV ya diga ya Chire asenge chokoni kinga ki. Nitukolia lero mama mboga yeligere linga ki Etaya television bwana boda ebintu no bikaralia chinsa ibere amangana maya moja kwa moja kurwase kumuchonya mira
lakini unajua mwana yule lakini mwana kwenye bwaka bwana neta ya television ayo mwana tochie bwana aona digo ayemina mwana kata kwa mambo ya ayemina hiyo asante sana bandu wengi wa daraja hili watu wengi wako ni kiasi asante sana abantu bali barumba tuweze kuwasahau inyoranga ineta ya television TV achira soro nguru wangu sikigima kukuletea maana maya inyoranga litko yale no litko litanga kigima tutakemo ngebele na isara na isatu otiyo tawo ndo mako yabo kibebe na melonge melonge na ile Etaya television asante sana bantu baminto ba boda boda gechinjio giga TV achire nyike kimake kimebwate ebipindi bya bana ebipindi bya basaye ebipindi bya nonyeso wote tabile ndao yani ayoko gendete kwa minyoka hiyo okoni gende durukwa kanone bya bona Etaya television Kwa kama nyinga Etaya television igera straight to air yani hoko nyonyora kuruka kana pende hoko enda straight to air kwa skani biga ni hoko nyonyora na nige bwate vipindi awe na tia bwe vipindi vya bana vipindi vya masai vipindi vya babaka kwa hivyo hivyo suri kwa kulia kupata maisha maana maneno kama hiyo ya tangaza basi ya hiyo hapo kwa sababu kwa zaidi makoni kwa hiyo ndio ngana era kesta dai kwa keba kwa sababu ndio kwa kaya ile sara usiku
Simama, mimi ndio niko na wewe. Gari sitangulia mbele. Sasa. Gari mbele.
Yes, yine membo kegiliza kegima bali kibaita mangana menye timwe kabisa ya Etaya television ya ikira naona tayari pale maiki gaiga wanaliba Etaya TV. Yes. Obonabu. Yona. Wagusi. Kagerete tomo chikonyoro yo maso yomo. Wago ikangora igoekere kwa bere tayari tikabara akiri yake igo. Elinde toegwe esigino kashi na wakonga kurugari. Yes, yes. Elinde kerebago ikoyo maso yomo tobateibo no mwambara byaba. Abarali abanene bege tasinije Etaya TV. Amangana mayali tukolia lero ko cyarego somwa ase ensemo ya mangana mayali tukolia lero muna kwateka chinsa ibiregaria. Welcome home, welcome. Abarali abanene sana bege tasinije Etaya TV, making their way officially for the first time ever in Etaya house. Yotoka Ranya Mataro. And we appreciate everyone who is inside. Yes. Pale utatupa signal. Yes, yes. Wakiwa tayari uweza kushuka pande hiyo. Kuyamono kegima. Kash. Yes, my brother. Abarali mosi no bari gaiga kagerete nga Job Ongaga. Job Ongaga mwari kurugaria manyanga gari team leader yetu nabo igo omorali omonene kegima gosoma mangana maya gochaka lituko lya Jumatatu. Job Ongaga gari lituko lya Jumatatu. Chinsa ibere nabo igo chinsa nye. Yes, Job Ongaga. Winere ndo chukurwa tambe. Na moro yeri kibosire alia. Yere kurwa tambe sana. Ndote bagete luku gete ntindi sana. Chiprado bwana bago taraga chikoro kunga foil gazelas. 4x4. Very sharp looking. Eri kibosire no ara alio morali itomo kongu kegi mabwa mangana maya. Lituko lya emori maetenga Jumapili, Jumanne, Jumatano nabo igara miss. Chinsa ibere ne chinsa nye boyo. Tindare nyota yaito.
Engena ngeni ya ito tindanya rara. Engena ngeni ya ito monyi mayete. Enyota. Enyota ito nerega ige korokunga Sara. Kuna kamera ziko On Tita. Sara Nyarangi on Noara Twitter. asegete gatiabu. Cash. Yes. Sara noara gatiabu asegete. Asegete gatiabu. Nimoro chagete luku gete. We. Yes. Awana wako Etaya TV. Lero ndero yogoteba mambia. Oyogoteba mambia. No molimo talibo. Haya chidaika chinke sana iganko monyora tule gali na resara gali no ale. Ntubwato mumuro itokoro kunga Brighton Makori. Brighton Makori no aro gocha gukora mu rubiri omambia kira lituko gochaka Jumatatu goika ichuma na boigo nasoma mangana maiya. Tukorikoro ku Jumatano ensa chinse sano na ibere chamugaso na boigo ngokorari breakfast show iri korusa kuna mbili paka chinsa irengechi. Chinsa isato nenusu chiamambia. Igono Brighton Makori no arali abarana abange gotirimo kabare gochaga. Barana abange kabisa ebagocha toko bairesa. Na boigo chiripota chaito Cash. Yes. Chiripota chaito Peter Osogero Peter. Ogero Peter. Peter Ogero Sinogero Peter. Akorani tamkana Ogero Peter. Ogero Peter. Noara we report chaito ko Nyamira galia. Ase chi constituency ose chingongo chiri cha Nyamira. Nero gotoretera bono chiripota chaito. Tobwate Eric Maobe. Ne report chaito ko rwaralia. Kitutu Chache South. Kitutu Chache South, Kitutu Chache North, Monchari, Naboigo, Chinsemo, Chio Omoroberi Uriwe Sabato. The Sabateri Togotera Matera Alia Maye Sabato, Saturdays, Wanchari, Oro Serienchera. Oh, in Eric Maobe. Eric Maobe Sabato Mambia. Yes. Tobwate na indio korokunga Cornelius Onyancha mu machoge bura mu machoge chache igongendrete kuganyange wesigina uga Alafu kindly kero mtu rase red carpet, kindly tusonge nyuma kidogo. Abantu bari baisara sitensali Filemon kidogo tu. Tafadhali tukaeni chini tafadhali. Yes, nalitora barorentu twensi in a nice and easy way. Aya. Etogo chaka biyapi no mwana mento omuralio mokonkegima okorokunga Job Ongaga. Nere togo chakira kini nde kagerete nga twabeire Filemon tomosokia gosento mosokia. Barenga baganyete Job Ongaga bamorore. Mone tayari. Gango na iguga iganga maube nga kyagoteba. Omosiki DJ Job Ongaga nkoro kyanchete karamo tiga tata karamo tiga nkoro kyanchete nkoro kitoko mobekera karamo bekera no onye nkori kwa omuntu koro kumombinya ai twende kazi Job Ongaga karibu Job Ongaga karibu Job Ongaga karibu Job Ongaga karibu oyo no moralio cho wa magana maya Wait atere mono Job Ongaga. Hey. Uko ready pale, uko ready pale. Tuko ready. Wow. I need a cameraman here. Comedy na swag, unaitwa comedy na swag. Comedy na swag kupitia transmission pale. Thank you. Betri. Filemon tusaidie Betri. Job Ongaga. Hey. Filemon. Job Ongaga mawekera kwa bongo igoro. Wapikele ya Job Ongaga. Wapinya swabu. Wow, oya koro ku Job Ongaga kash karamo bolingo nga ile ngebo tiye bwate ime. Karibu sana ndugu. Welcome. Asante sana. Unajisikia zile? Hii feeling ni tamu sana. Nikia abantu ba expected Etaya TV and from Job specifically. Etaya television we want to give people the best.
Yes, welcome sana yako kuna Job Ongaga, Nere administrator na bado Mararia Western News nama ya. Welcome brother. Sagero tafadhali watoe. Omorario kabere togochikoreta. Oyo moito okorokunga nere. Oyo mito okorokunga nere Mose Joseph. No arega oyo morario ito nere bwa mangana maya. Nande a head of production. Ebipindi byonsi bimokora sogotita bi kilimo koranga ayina aiteire oboremi igo manyanga omosiki anchete no oli omombinya aye baba yani anchete mombinya aye mobekere mono mombinya oyo Job Ongaga ochire mono Mose Joseph Mose karibu sana Joseph Mose take it out Igo take it out oyakoro ku Joseph Mose Thank you so much. Wow. Yes. Welcome. Joseph pale kidogo. Nakibono Joseph. Welcome. Oyonere omonene sana Etaya TV nene head of production. Kindly tell me what you expect in terms of production in Etaya TV. Etaya TV production itokubana kerenga tokwate vipindi vya kabisa vipindi vyote viwakata cross tokwate vipindi kurudia bana ukibia bantama nene tokwate vipindi vya kwa kufikiria paona wale na kwa vipindi vipindi vya kwa manyaba so tokwate news tokwate mangana maya tokwate drama tokwate series na tokwate vipindi vya bana tokwate wakati nyanga yako imerudi Yes, thank you very much, Joseph Mose. Asante sana, thank you. Omorali togato yogatato omoliki naino musakirwa mangano monene kingi mokurukunga Eric Bosire nero teneta mangana maya yani editorial nero kwenye unenkia Eric Bosire ngero kirianchi to no mo SDM obekere asubuhi njema gose nkoroki no mo SDM ga kiomokongu gose mananga kito korabo obekere kwe kanisa iga nto baise como nto salie batizo na tugute tolio mobe nto salie batizo obekerango Eric Bosire amangana maya nande nero moralio monene kegema obutuigore bitkoria nero karibu sana oibono wow Eric Bosire tata moya re tata moya re yo video motera tata moya re tata moya Karibu sana. Oyakoro kuna Eric Bosire, daktari. Yes, Nero the head ya editorial Etaya TV. Eric Bosire, how are you feeling today? I'm very happy as in today tangani kigibo mwanchomo ligeria uchakera chinse TV the Etaya TV. Yes, alafu chinsemo. Wow. Chinsemo che editorial. Ikiboba ngete make sure ya Etaya. Ewo kaimori ngete pipi yani gogo chichinde. Nchebona moteneri bwa bali kikorwa sensemeri editorial baganye chinsa usense amajida kamera nge 5 na kianga 759 na tocha. Yes, welcome sana Eric Bosire. Karibu daktari. Asante sana. Asante omorali oyo kanenge bono tokoreta mbabeti abange bati bansire oyo kane go suyo kabiri kane Oyo kane omorali to kane bono obwato moroberi uri omambye korukunga breakfast show akorukunga Brighton Makori nabwato moroberi korukunga esabali yani karibu sana mwekere ndindi eyo tiso pole tu abu Brighton tenna bagwake kero muri DJ ngakiangira igausi gechikani kegwanere chiterere cha bichokire DJ chigogo nchiro aitu atabanire
Yo. Thank you so much, DJ. Watch it here. Hey. Sauti DJ bwana. Sasa unatupa kitu kizuri, sauti umenyonga. Hey. Brighton Makori. Hey. Welcome home, Brighton Makori. Onero murario monene kabisa. Okora amangana maya munatekira kegima. Tell us, ngakiyo terero. Ndino moko sana ase ogoso Aseta TV na nikubaliga ni mwenzi kabisa Aseta TV. Karibu sana. Welcome home. Ega sigende. Thank you. Asante umurali Brighton Makori. Tigamono baretere umuralia enyota yeito nabatero. Tubwate na itu ediva enyote kurukunga nero Sara Nyarangi Untita agako teretira mangana mayema na bayarero na boy gomoro biri bobo chenu ngoro kyanje toko gose mubekera ngo keringa kiego teba ru insense tenene na abusara mubekera kene gyose kene ayo roche bona mubekera ngo turara mbuyago tenga mubekera no siepa muyara mubekere DJ wachilia DJ nabona gotenge chiterere chaito chansire ko bichoka lakini ende mbiyatoli forward arakarako tene ni rorosi wow digabona marombo lero umaite ko jana bate mwa ngane ko soli rombo lero bono ige koro tabi gete ke tambete oh hibono wow matomaro mayenga yempe Identity ya corre kana toka ya Omabei. Toka Oyugis. Ya ndo Oyugis la ngoki. Hey! Etaya TV. Nere nyota tungase. DJ yanda kupenda out. DJ yanda kupenda out. Thank you, Kash. Yes. Kash Shikria. Welcome home. Oyakoro kuna Sara Nyarangi Ontita. Nere tangile kwa budisarero. Entingana. Iyo asenge mseko mimi? A queen. She's really a queen. Welcome home. So tell me now what people should expect for Sara Nyarangi on Twitter. Alright. Ndemona sana bancho baligiria Etaya TV and station ya Chiren Kuma imbena espero ngoro busi ngochitongera na somo roboli bwo chanu kera litikolia Jumanne ensa ya mwana nusiabo tuko na bayo mambi kera lituko utakera chise komnegere chamambia wekachize isato nenusu asomo roboli Etaya breakfast show. Thank you very much. Wow, very good. Wakere chikobi. Kuyabona sana bono ndongo barete nombolalia oito ando liyo saba nsema bono yabaralia omoelio okorokunga nere kefa bosire moralio yo kefa bosire nengo no morali bwe chigosolio aliyo kunge mombo yabekirunse liyo lya ngombe lya terekirwe otomire go chigari goro obekera ngo shabana otomire otukutira omopiro bicho kire chiterere go. Wow, DJ. Ngakibona yachikyaba na wana. Kefa nengo nero ibono. Igale agotengale bobe. Ensutie ne kali my friend. Yeye gaki kefa.
Konyanko mina natulinga kiko sibi ya uncho gete biya chaite kwa nalibashi. Yesu tiene kali tata. DJ kwaburu mo tera kwa shabana. Oh igo chabona. Mwakere ango chikobi, mwakere chikobi. Mwakere chikobi yakere DJ chikobi ga kabisa. Kefa igara bega otoretera kurusi biru bichi gosori. Amangana mayese mo ichi gosori. Oh ibono. Kefa. Yes. Kefa wosire. Na kabela ya KTN bono no alega. Etaya TV. Omo murege sawara mur. Ya kabuzea, wacha mchezo. Kini. Mzea aje. Kalera na nani ribas. Turn round, turn round. Alafu weke mkono wake utembee. Weka mkono wake utembee. Haya moigole mwanange ndio chimotwe. Tunamana sana. Moigole. Tunamana sana kashikilia pale. Yes. Shikilia pale. DJ, welcome home. Oyakoro kuna Kevin Bosire o Kefa. Kefa Bosire. Welcome home on Okurachi Gosori Cheto Taribo. What should people expect kurua sori ni Mesa Sports? Asante sana mwezi bari mwanya reko mu ikagaida na boigo bari mwezi bagireti Etaya TV nekene murote murabu burabu bwagusi igo bana se Etaya Chigosori uno mu birora ko chekere tukure Jumamosi ko chakira chinse sana na nenusu boika chinse sana na isato nenusu boigo kere tukure Jumatatu boika Ijuma igera chikoba amangana mo ya SMS Etaya Chigosori. Thank you very much. Karibu nyumbani. Yes, Chinkobi. Sana Chinkobi biamono. Yes. Einere package ya Itoya baralia. Wono chidaika chinke twasabire abantu baite be amate ya itoko genda turese TV chidaika chinke sana ko genda turese amangana maya ito gago chaka kashi I think saa 2 igoro mangana maya ngo chaka rigo bachire kuyarigania bareta mangana maya sobwenye na ase ubagale ase gochi kore dasa so bwagara so mugaligwa bia bono sana igo asemono yomento kashi ulikuwa na mwanamuziki mgani yule babji alikuwa ameleta kitu bado babji tigate benye seye singorumo yes right about now in Etaya TV performing and welcoming us officially as a Tandao na Sembeo Babuji Omo Science. Shika DJ, shika. Etaya Moro, Etaya Quiero montarte nene, toda heshima ni TV itenge. Tena wewe isanaste makoro. Isanaste makoro. Aya, mko tayari? Moro tayari? Aya DJ. ¿Cómo caiga?
Nipe ingine, nipe moja. Tupatie siguru. DJ, nechaka nuko sina hawa. Nechaka. Ati DJ weka. Huyu atalipo kweli? Aro. Nipe sauti bwana. Ngoja, ngoja. Anza vijana maskani. Shika shika. Sawa, obo science utaragenda gaki. Koreo ya moya shabana gusenga ki.
Akore moya Shabana. Yuyo kagose. Benero motaide. Shabana yo. Totene nema. Sawa. Totene nikero mondo beke ngondika. Oyo tabeke tigo mwake. Oyo le mutu yao tabeke tigo mwake. Bari no amore. Ngoja nije. Weka hiyo moro. Haya nije weka. Weka nije. Wewe. With this lovely lady here, Kurukuna Lavi, atosesinia kigwa rafu fada manyegosoa. Lavi. DJ. Koro kulabi the queen. Gari YouTube na kerasi karibu sana mienda. DJ nipe sauti. Yaka chiko chigoro. Tengo te bien, ya sai nada. Dale no moro me, goro yo di mamane. Tengo te
makofi ya Lavi. Makofi ya Babu G. Yes, asante sana solo chalero. Yorana Tolotire TV ete korokuna Etaya TV live and direct. Wone ganta ete ko karibisha father acha ato sabera kego ato seseni totake gasi officially. Yes. Ngati komitia father. Tukaribishe father. Welcome. Itangani kegima togwakira Nyasaye biya oria oruregisembi nobongaini ase bari bachakire TV yegatoroka nga Etaya TV oborabu wa usi ekiagara tomanyete nga Nyasaye tato yoto tongete agatobeka asese tokole emirimo n'emirimo menene yokoraria amangana yoborabu bwaye ekiagara Kristo atumete gocha sense ne roborabu bwense yeka tuko chaka TV buneriga Etaya TV aborabu wagusi totagetenga Nyasaye anyara gutotangana uno moteri o makwanire gaiganga ekero kobeka Nyasaye soboroso biyonse bikogenda buya asego na nche nanyore togo chiko pogo chagaiga okora masabo ekiani yanche temono asamangana ase TV ona chire dichito asokoleta mangana Nyasaye ko yabeka kiagara babonsi bacha nimanyete nga bawo kwa barali baito mbale bawo tochikanga kichinde togo chaka igana intwe twadwa mangana tokoletera abantu baito andonsi asabategerete yana imbono kurwanda seti bigeteyemo asenare nginaro kurwa mangana yokorandinga na Nyasaye ekiagara yo yenyorire enyanga utoria Krista cheta sogotoria igo ochigo sabatore asobwamo nainde dende aiga kodutoro gosensene bagenda gochimaria goseni toratenga Nyasaye kabega iga wetana nasa iga onsi abagocha koleta mangana ndonsi iga mega iga aba mangana kwagacha akoleta obuya bwa Nyasaye andonsi asabantu baye bamenyete ekiagara ntuno kobwatania akoleta obora bwa sabante kiagara ebisunte binge byasoide morocha mangana gendrete koibwanga abana baito sabanyaruka baitirwa segete asege bibionsi kada bigocha ngoko somi twara togene koba na ndembanto kitobenete oge monabarabo aseigo abami tomwensi moraiga sore tagete tobeke birenge bitaso gosaba turi Nyasaye tatana senia aiga TV yeiga Etaya TV eroborabu wagusi asere daria tata elio mwana elio moyo mutagatifu amina Nyasaye muyole igoro buyabona asenge nchogwa tongete mwanya banta sike kine kwekene kyao okamobeka sense yega iri mwanya banta komanya gwanja kwerelie tatumya kwa robo manye koibora mono ase mitandao ya soide ase abantu baito babeide bakoibora TV amone radio station amone yigasto achirero ebochakwa ase nchira ya bene enyakora tobora bwase usiye tatumya twasabiro nyara koba na bonse bali baje gukora emirimo yiga abateneneri be TV yiga na boy bonse bararuo borari onyara ko basesenya monenya sako bagosoma bagosoka baba monaye na boy go omorigeri omwanchunere orabe okorigereria Etaya TV eyero bora bwagusi na barabogendo ko basenya ali bakonyora nyara ko bagacha ase chisemo chonse igo twasabira monenya Nyasaye twegene tengaye naye omuya nabo igo amachina raso gosikoitaiga tata niyo toko ya sesenia egere kago jigo to sesenia na saye iga ngeto nyaro gocheni wo botambe to wenere kwa baba na bao igo twasabira yonsi kwa Kristo Yesu omonguru ito amina tata no mwana no moyo mutagatifu amina asante mbiamono ongera sana saba teneneri wasai. Thank you very much, Father. Bona itakwenda nafasi to invite omogako Joy nyambasara abagaka moleko mogabu chumoto sabere ke bisina into toiguna amasese ngikire. Welcome.
ya Etaya iga ya Kisii sojeito ero niko twakira iga tonyare bo bamya to ukana ta ukia sekoro yegere bali ba kurige na bara ba kore kasi iga babe na iga ba kore kasi mu Kisii na komoreta muna bantu Kenya osimi bono na boto kubeka ndegere bidu jeso ukana ta koro weteresa bachukura beto sakawa ngitir murana kembugu ero niko twakira iga to koboria we banyira no kongo rwitu rwaga iga bwana na iga Etaya iryegera ndonsi arabe uchigosomiwa abega na ara uchikoreto mugusiamo kwetera semegiro yeito kwetera so kwegana gwitu kuna twegere tuno mugusi kotoretamo kuna bana baito bonsi amasikami abese kati yeito twesi namano basenwe ndo wasura abe kwetera Etaya egero mpomonkuru nganere sakawa nganere muranya kembugu engoro to tabanga tuansi engoro to iwe tabanga engoro to iwe. Thank you very much. Yakoro komogaka uchoy nyambasora. One of the great men asoro ngoro wangu siima. And right about now tutarachi kororama ngana mayaime ya Etaya TV. Tagete ko invite man Pepe Sagero omonyene achigata ara to chingero chiabo songo akeigo tokonya gusuka tokonya kuganya tosoya mangana maya man Pepe Sagero Bote watu chake no mbiro nchuma nero watu gotero Etaya TV official anthem tigata ara to gosia keigo hai beje Hai, DJ anza vizuri DJ. Anza vizuri anaboresha kitu DJ. Hai, twende. Etaya TV, Obrabu, Wagusi. Che, DJ sauti kidogo sasa. Aito. Ayaji, Etaya yaji. Ayaji, Etaya yaji. Yogi, baba yogi. Yogi, Etaya yogi. Yogi, yawa yogi. Yogi, Etaya yogi. Aye yogi, usi seito yogi. Pinto yogi, raba mura baito yogi. Aye yogi, Etaya yogi. Aye yogi, avangina yogi. Aye yogi, avakaka yogi. Aye yogi, Etaya yogi. Oye quería no. Etaya TV, Etaya Etaya TV, Baba Dingia. Oh, Rabugaito, and Babuzi Yaito. Oh, Rabugaito, and Auzi Yaito. Ayoki, Avakina Yoki, Ayoki, Baba Yoki. This ain't to let on no more coffee. This ain't to let on no more coffee. Banana Mayoko Yanora Etaya Yaito. Banana Mayoko Yanora Etaya Yaito. Ayoki, Ense Kimayoki, Ayoki, Baba Yoki, Ayoki, Ense Kimayoki, Ayoki, Baba Yoki, Abaraka Tenga, Etaya Yoki, Abagina Baidu, Etaya Yoki, Ituto Yunge, Babe Yoki, Ituta Tenga, Babe Yoki, Ayoki, Etaya Yoki, Ayoki, Baba Yoki, Ayoki, Etaya
nituko bunarero abangi na iyanda nituko bunarero ojoi kai mwacha no muisha kwebiranya ojoi kai mwacha no muisha kwebiranya ebaba kwaterabo nituko bunarero bakumba ningo kwanye ageni kali moigo ageni moiriate jomanya ezinge ayeyokie etaya yokie ayeyokie etaya yokie ayeyokie etaya yokie ayeyokie etaya yokie kusise itoba etaya yokie kusise itoba etaya yokie etaya TV narero baba kiregeiriate amura muiterenzeri tuko baba yai moyo amura muiterenzeri tuko byabo yai moyo etaya yaito etaya yokie ayeyokie etaya yokie eyokie etaya yokie era eyokie etaya yokie eyokie etaya yokie meyoyakie etaya yokie abai woli tenga etaya yokie abamura tenga etaya yokie ayaba tenga etaya yokie ayaba kina tenga etaya yokie asebo songo yaito etaya yokie asebo songo yaito etaya yokie etaya yembuye etaya yokie etaya tibi yaito etaya yokie yamure kire burunge ebaba na lero no moko ayeba ni na moiriate ayeba etaya yokie ayeba muranka imwacha ayeba kagemi kali moigo asante maile asante sana.